Muraho neza nshuti zacu dukunda kandi murisanga kuri Daniz TV mu kiganiro cyanyu Tinyuka urashoboye. Ndi umusangiza w'amagambo wanyu Leopold Shizimpumu, kandi uyu munsi twabategura ikiganiro kidasanzwe. Tugiye kurebera hamwe imirimo 10 ku isi izwiho kwinjiriza abayikora amafaranga menshi. Isi irimo amahirwe atandukanye, ariko hari imirimo imwe n'imwe yagiye igaragaza ko ariyo soko y'umutungo mwinshi ku rwego mpuzamahanga. Iki kiganiro si icy'uko abantu bose bayikora, ahubwo ni uburyo bwo kutwereka icyerekezo, kutwigisha uko ubukungu bw'isi buhagarara, ndetse no kuduha icyerekezo cy'uko natwe dushobora gutinyuka tugakora ibintu bishobora kutugeza ku rwego rwo hejuru. Ni mucyo dutangire urugendo rwacu. Umurimo wa mbere: abaganga b'inzobere, specialist doctors and surgeons. Umwuga wa mbere winjiza amafaranga menshi ku isi ni ubuvuzi bw'inzobere. Abaganga b'inzobere, cyane cyane abavura indwara zitoroshye cyangwa ababaga, babarirwa mu bafite umushahara urenze ibihumbi byinshi by'amadolari buri kwezi. Impamvu ni uko ubuzima ari ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Iyo umuntu arwaye indwara ikomeye, ntacyo atatanga ngo akire. Abaganga b'inzobere mu buvuzi bw'umutima, ubwonko, impyiko ndetse no kubaga indwara zinyuranye baba bafite ubushobozi budasanzwe, kandi abenshi biga imyaka myinshi cyane. Ibi bigatuma imirimo yabo ihenze kandi ikomeye. Urugero, umuganga w'inzobere mu kubaga ashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 500 ku mwaka, cyangwa se kurushaho by'amadolari. Umurimo wa kabiri winjiza amafaranga menshi ni abapilote b'indege z'imizigo n'abagenzi, airline pilots. Umwuga wa kabiri winjiza amafaranga menshi ni uwo gupilota indege. Abapilote b'indege z'imizigo cyangwa izitwara abagenzi ku rwego mpuzamahanga baba bafite umushahara mwinshi cyane. Iyo utekereje uburemere bwo gutwara abantu barenga 500 mu kirere mu birometero ibihumbi byinshi hejuru y'inyanja, ubona neza impamvu umushahara wabo ugomba kuba munini. Kuba umupilote bisaba kwiga amasomo akomeye, gutozwa mu buryo buhenze, ndetse no kugira ubunararibonye. Niyo mpamvu umupilote mukuru w'indege ashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 120 n'ibihumbi 150 by'amadolari ku mwaka, bitewe na kompanyi akorera. Umurimo wa gatatu ni abanyamategeko b'inzobere, corporate lawyers. Umwuga wa gatatu tuvuze ni abanyamategeko b'inzobere, cyane cyane abo mu by'ubucuruzi mpuzamahanga, iby'ikoranabuhanga ndetse n'amakompanyi manini. Iyi isi y'ubu ishingiye ku bucuruzi, amasezerano, amasoko n'amategeko akomeye. Iyo ikompanyi nini iri kugura indi cyangwa ikora amasezerano ya miliyari, abanyamategeko bayo baba bagomba kubikurikirana neza. Umwunganizi mu mategeko w'inzobere mu bijyanye n'ubukungu cyangwa ubucuruzi ashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 400 by'amadolari ku mwaka, ndetse mu bihugu byateye imbere binjiza kurushaho. Umurimo wa kane ni abashoramari n'abacuruzi bakomeye, investors and entrepreneurs. Nta gushidikanya, ubucuruzi n'ishoramari biri ku isonga mu byinjiriza abantu amafaranga menshi cyane ku isi. Abantu nka Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates n'abandi bazwi, bose ni abashoramari batangiye ibigo byabo bikomeye bikaza kugera ku rwego rw'isi. Kugira igitekerezo cyiza cy'ubucuruzi, kugitangiza, kukigira kinini no kugikurikirana bishobora gutuma umuntu aba mu baherwe ku isi. Umushoramari watsinze ashobora kwinjiza miliyoni nyinshi buri mwaka, bitewe n'aho ishoramari rye rigeze. Umurimo wa gatanu ni abayobozi bakuru b'ibigo, chief executive officers.
umwuga wa gatanu ni abayobozi bakuru b'amakampani manini ba CEOs. Ni abantu bashinzwe kuyobora kampani yose, gufata ibyemezo bikomeye no kuyobora abakozi ibihumbi n'ibihumbi. Kubera uburemere bw'akazi kabo, imiyoborere yabo igira ingaruka ku bukungu bw'isi yose. Niyo mpamvu bahembwa amafaranga menshi cyane. CEO w'ikompanyi nka Apple, Amazon cyangwa Google ashobora kwinjiza miliyoni z'amadolari ku mwaka, rimwe na rimwe harimo n'imigabane y'isosiyete. Umurimo wa gatandatu ni abahanga mu ikoranabuhanga, IT specialists and software engineers. Isi y'ubu igendera ku ikoranabuhanga. Abahanga mu gukora software, artificial intelligence, cyber security, cloud computing n'ibindi baba bafite agaciro gakomeye ku isi. Umuntu w'inzobere mu ikoranabuhanga ashobora gukora mu makompani akomeye nka Microsoft, Google, Meta, cyangwa akikorera ubwe akinjiza amafaranga menshi. Umuhanga mu ikoranabuhanga ashobora guhembwa hagati y'ibihumbi 100 na 300 ku mwaka, kandi abandi bagashinga ibigo byabo bikabinjiriza akayabo. Umurimo wa karindwi ni abahanga mu bikorwa byo kugurisha ibitekerezo, consultants. Abajyanama b'inzobere ni abantu baha kampani inama mu bijyanye n'ubukungu, imiyoborere, ikoranabuhanga cyangwa imiyoborere y'abakozi. Kampani nini zishobora gutanga amamiliyoni kugira ngo zigirwe inama zikomeye. Consultant umwe ashobora kubona umushahara w'ibihumbi 80 kugeza ku bihumbi 200 ku mwaka by'amadolari, kandi bakikorera bagahabwa miliyoni bitewe n'ubushobozi bwabo. Umurimo wa 8 ni abanyamakuru n'abahanzi b'ibyamamare. Isi y'uyu munsi ituruka ku myidagaduro. Abakinnyi b'umupira w'amaguru, abahanzi, abakinnyi ba sinema n'abandi b'ibyamamare binjiza amafaranga atagira ingano. Urugero, nk'umukinnyi Cristiano Ronaldo cyangwa Lionel Messi ashobora kwinjiza miliyoni nyinshi buri mwaka avuye ku mikino no kumenyekanisha ibicuruzwa. Abahanzi bakomeye nka Beyonce cyangwa Taylor Swift nabo binjiza akayabo. Nubwo uyu mwuga utoroshye kuwugeramo, kuba wawugezemo ubarirwa mu yinjirizwa menshi kurusha indi. Umurimo wa 9 winjiza amafaranga menshi ni abahanga mu bya gazi na peteroli, petroleum engineers. Mu bihugu byinshi bikize ku mutungo kamere, inzobere mu bya peteroli na gaze ziba ari abantu binjiza amafaranga menshi. Kuba gushaka, gucukura no gucuruza aya mavuta bihenze bituma inzobere zibihugukiwemo zibona umushahara munini. Umuhanga mu bya peteroli ashobora guhembwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 by'amadolari ku mwaka, cyane cyane mu bihugu bikungahaye kuri uyu mutungo. Umurimo wa 10 winjiza amafaranga menshi ni abashoramari mu masoko y'imari, stock traders and hedge fund managers. Umwuga wa 10 ni abacuruza impapuro z'agaciro n'abayobora amasoko y'imari. Aba bantu bakora ubucuruzi bwo kugura no kugurisha imigabane y'ibigo, bakareba uko amasoko akora kandi bagakuramo inyungu nyinshi. Hedge fund manager ni umwe ushobora kubona inyungu ya miliyoni y'amadolari ku mwaka bitewe n'uko isoko ryitwaye.
Ku musozo, nshuti zacu dukunda, uru ni urutonde rw'imirimo 10 izwiho kwinjiza amafaranga menshi ku isi. Bigaragara ko mu mirimo myinshi muri iyi isaba amashuri menshi, ubunararibonye, ubushake ndetse rimwe na rimwe n'amahirwe. Ariko ibyo ntibikuraho ko buri wese muri twe ashobora kwiga, gukora cyane, gutinyuka ndetse no gushaka uko yagera ku rwego rwo hejuru. Ntabwo bisaba kuba uri mu gihugu gikomeye gusa, ahubwo bisaba guhindura imyumvire no gukora ibintu ku rwego mpuzamahanga. Mwibuke ko insanganyamatsiko yacu ari tinyuka urashoboye. Niyo mpamvu dushaka kubibutsa ko ubuzima bugizwe no gutinyuka, gufata icyemezo no gukora cyane kugira ngo tugere ku ntsinzi. Ndabashimiye mwese twumvishe muri iki kiganiro cyacu kuri Daniz TV. Ndi umusangiza w'amagambo Leopold Ushizimpumu, kandi ndabifuriza amahirwe masa mu rugendo rwanyu rwo gushaka ubukire n'intsinzi. Murakoze, mukomeze kutwumva mu bice bikurikira.